question is a clarity-seeking question that lekoko le lentšhwa la African Independent National Congress le tlhamilwe dikgwedi di le pedi tse di fetileng. Batlhami ba lona ba re ba na le maloko a le dikete di le 9 go ralala naga. Modulasetulo wa nakwana wa lekoko Karabokau a re maitlhomo a bona ke go tokafatsa seemo sa thebolo ya ditirelo. There must be a better alternative which will create more jobs, which will ensure that it actually caters for the needs of young people, focus mainly on infrastructure development, create better living conditions, and ensure that the continuous corruption that we are faced with, maladministrations and other social ills are dealt with, because we took into consideration that the current state of the African National Congress in running dysfunctional departments, in ensuring that our people are deprived of an opportunity to live better. Lekoko la re le kaeletse go gaisanela ditlhopho tsa ngwaga o tlang mme le santse le emetse gore kopo ya lona ya ikwadiso ya tlenegisiwe ke komishene e ikemetseng ya ditlhopho. The IEC is with our application that was launched months ago, and we confirm that this that we are doing today is an official announcement that in the coming national elections, in the coming local elections, and post that, there will still be an organization called the African Independent National Congress. Khabagare baagi bana le maikutlo a farologaneng ka ga lekoko. Ga ke na tshepo epe mo di political parties tse leng gore di a formiwa le tse leng gore di current. Party e ka itse abuti ene ke solofela gore motho mongwe ka re direla mosola. Kau a re ba tlile go itsise maloko ao a itsegeng mo bogautshwaneng fa ba sena go buisana le bona. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng.